Sanibonani bafowethu kusile. Uyayibona lento yokubangwa izidalwa noma ngithi ukubangwa amadlozi inkinga kakhulu empilweni yomuntu. Izinto zakho njengomuntu ziyama nsi unganyakazile utho kuthule nje ukuthi izinto zakho zimile ungathakathwa umuntu minxa yesimo sokuthi ubangwa amadlozi noma izidalwa zibangisana ngawo. Uma ngikhuluma ngezidalwa kuyenze kuba ngezidalwa zakobaba nakomama. Kuyenze kuba ngeyidalo zikagogo nezakobaba noma yabona, but futhi kuyenzeka umuntu emzimbeni ukuthi uba ngeyidalo sikabayise ezakoma wakhe ezakugogo wakhe ukuthi lo mmango lona uhlangene phe kwisimo sakhe. Yabona into zalomuntu ayihambi, into yenza ukuthi into zakho zingahambi it's because uma ngabe befika bakobaba kuwe befike bethi umntwana ethu lo befika nabomama bethi umntwana bekubanga abakwazi ukuvumelana ngento eyodwa kuwe. Mangithi abakwazi ukuvumelana ngento eyodwa ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi mangabe kuzofika lo antu wakho lo kubaba wakho ofuna ukuzokupha mhlawumbe imoto ethi lo mntwana ngizomupha imoto bephakame bakomama bethi hayibo ukhumbula ukuthi umntwana njalo bese bayabanga bese begcina le moto ingafikanga kuwe kodwa ukwazi ukuthi uyithole. Yabona noma unemali ubone ngazi ukuthi uma uphethe imali iyashesha ukuphela esandleni sakho ayihlala isikhathi esiningi, kanti ubangwa yilezi idalo ukuthi uma uthola imali bese lo wako baba wakho ofuna ukuthi umenzele okuthile nalowo mama uthi ufuna umenzele okuthile ugcine leyo mali ongayibonanga ukuthi ibhekiphi igcine nje iphelele emoyeni leyo mali leyo, kanti uba ngayizidala awuloyanga. Uyayibona into engisho kwesinye isikhathi lento izihambe ifike i-affect even umzimba wakho physically uthi uma i-affect komzimba wakho ngoba ugcine mhlawumbe usunga-understand ngathi uhlukana phakathi uyahlakazeka phakathi uhlala ucobekile ngaso sonke isikhathi uhlala ukhathele ngaso sonke isikhathi. Ngiyakubona ukugula lokho kunye but kukhona ukuthi uhlala ukhathele kwesinye isikhathi. Abanye-ke ababa naleyo nkinga leyo bangayilungisa namhlanje baphambene emakhanda nabo aphambene noma ngithi baphazamisekile ngenxa sokuthi ngesimo sokuthi wadonzwa amadlozi ozagcine umqondo nawo udideke ukuthi awusazi ukuthi kumele uhambe kanjani. Leyo nto ke bafuthu iyalungiseka uma ngabe usenawo umndeni ekhaya umuntu omdala ozazi izinto ngosiko lakini into angalungisela kanjani angakulungisela lowo muntu ukwazi ukuthi lo mbango uqedwe noma uye kumelaphi oyazi usazi isitori sakhe nothi umelaphi uzofika kunezoswayi noma dubula ethi geza ngawo wasebenze lento le umelaphi uzokwazi ukuthi kulungisele ekugeze ngoba kugcine sekuhlala namacala egcine sehlala namzimbeni asemzimbeni okusindwa amacala uthi umunye umuntu nangumuntu usufuna amaphoyisa akazi ukuthi amaphoyisa amfunelani wenzeni kuvele kungena icala nje lingekho kanti lamadlozi akubangile bese amacala wehlala la emzimbeni wakho wasuthola inkinga. So umelaphi yakwazi ukuthi kuncede lento leyo ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi izilunge. Into engenza ukuthi abantu bebangwa amadlozi ukubiza isibongo sakobaba bakho kungafanele babengashadile nawe awuhlengwanga. Uyabona noma waza le mshadweni yonke into yakhe iphele koba kodwa wena uyibisela bheke komama wakho ngaphandle kwemvume. Lokho kungenza ukuthi ubanga amadlozi nezinye izathi eziningi esinge siyikhulumezwe kodwa kwamanje asike sifocus kulokho. Uma ngabe uzazi ukuthi naleyo nkinga leyo ukubanga amadlozi suka umhambo yokumuntu ozofika encede noma ekhaya mangabe kukhona umuntu omdala onolwazi olujulile ezokwazi ukuthi ekudilize nommango encede bese ekubika kabusha kuleso sibongo kufuneka ngabe uyasebenzisa noma omele ngabe ubiza sona ungabizi isibongo esona sakho uthi nje ubanga izidalwa nje ngoba ubiza isibongo sika stepfather wakho uzuphahlana ngaso nasikusebenzela ubiza idalo erongo engaphakama bese labakini bayacasula. So siyakubanga idalo. So asiqapheleni ke bafowethu itopic namhlanje leyo engifuna siyibheke ngoba abantu abaningi into zaba yahambi kahle bacabanga ukuthi baloyiwe noma bavala ugobela songivala ugobela uthi uba ngamadlozi wenza into ongamele ukuthi yenze. Mangabe ungalungisa lapho uzoyibona into zakho zingalunga kakhulu. Ngiyabonga bafowethu ngathi nje ngingaphila nikwazi ukuthi indlela zeni zibonakala ukuya phambili kukhanye nje.